IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Napalaos ti panagyaman ni Mayor James Brian Alcid kadigiti amin anang ited iti suportaken panagtalekken kuana iti uneg tumo na atawan ti panagserbina kas mayor iti syudad ti Lawag. Inbatad ti mayor at tinagun-o digiti administrasyon naket bunga ti panagkaykaysaken panagtitinulong digiti umili empleyado ti gobyerno ken amin anang suporta iti panangipatungpal digiti programa ken proyekto iti syudad. Well, my message to my fellow Lawageños is syempre, I promise so much during the campaign period and I promise so much during this admin. So, so far, we've delivered some of the promises and still maubra, may commit ko na before the year ends, ma-deliver ko aming commitment ko. That's only for 1 year. So, damit plans tayo na po for the next few years pa. So, amuhimit ako ti ogaliket no anati inibatak nga commitment iti basta the general welfare iti constituency ako kay obraig basta pagsayaan ako. So, DJ Apo, thank you so much ti inted yung ayat taliken suporta during my campaign days and during this first year of my public service, Apo. I promise na I won't let you down. I will deliver better services down to the grassroots level. Ken DJ Apo, amukmet di kiti constituency ket manangaawat ako. Handa kayo baybayan ken personally tay isang kabaga alagaan kay gusto pagserben ket tinapud no Apo. No adaman kahit yung ilawlawag ako or inquiries, feel free nga umay tito ita explain tayo ako. May nakikita tayo ito'y in panamnama met ni Mayor Alcid nga agtultuloy ti panakaipatungpal digitid ado pay a programa ken proyekto ang mangipay iti nasaysaya at serbisyo publiko ken mangitagay iti kalidad ti panagbiag digiti umili iti syudad. I will be delivering my first year na speech ako siguro mga last week of July or first week of August, then they will see no naman in iti direksyon dating admin for the next year apo for 2027. So I'm so much excited. I'm very much excited apo no naman iti direksyon ti city. So far I mean apo ket ada DJ Tekonagon at the blueprint for success at the roadmap tayo sursoroten tayo apo ket so far the first year tayo in-inot mat-achieve tayo ako. So, dito sumaron nga phase na the second year, it will everything will fall into place ako na tayo ako. As plan. Ado di DJ, kumbaga it's one is DJ operational system ako na tayo. Padpadasen tayo ken pilpilitan tayo baliwan DJ services iti city government. Paspasan tayo, no adaman di gijay medyo nabayag apo tada di rata di tayo maiwasan ng complaint. It's more of compliance met sometimes halang at city government. It's more of the compliance supporting documents met di gijay constituents tayo. That's one. Number two apo, syempre di gijay inkari tayo di kwa nga pasilaw, solar lights, solar lights or silaw iti main thoroughfares iti Lawag City apo. So makita yo ada digit daduman. So number 3 apo is the strengthening DJ public safety. So adamit pa na i-deploy tayo, na implementar tayo apo nga DJ nga road emergency substation DJ Dumaya. So kabayatan na iti panagserbina iti sumaruno pay atawen namnamaen ti administrasyon ni Mayor Alcid iti panangituloy digiti programa ang mangitag-ay iti biag digiti umili ken magpasayat iti panagduruas iti syudad ti Lawag. Para iti IFM News, Idol Rain Santos, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.